Antonetsisa i njegove saradnike pripremljen je veoma interesantan program. Komandant jedinice potpukovnik Mirčeta Jokanović upoznao je goste sa organizacijom, namenom i zadacima ove jedinice lovačke avijacije. Pošto se presvukao u letačku opremu, general Antonetsis je zajedno sa svojim domaćinima posmatrao grupnu manevarsku borbu u vazduhu aviona MiG-29 par protiv para, u kojoj su piloti lovci na čelu sa potpukovnikom Jokanovićem demonstrirali vrhunsku osposobljenost za borbu u vazduhu, kao i obučenost za maksimalno korišćenje mogućnosti aviona MiG-29. Svakako najuzbudljiviji događaj za sve prisutne bio je let grčkog generala na avionu MiG-29. General Antonetsis i sam pilot sa veoma bogatim iskustvom napravio je sa svojim domaćinom, general potpukovnikom Ljubišom Veličkovićem, let na avionu MiG-29. Nakon sletanja, general Antonetsis je dao kraći intervju novinaru Vojske Slobodanu Nedeljkoviću. Gospodine generale, upravo ste leteli MiG-om 29, avionom Jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane. Da li ste ranije imali priliku da letite tim avionom i kakvi su vaši utisci? Όχι, ήταν η πρώτη φορά που πέταξε με αυτό το αεροσκάφος. Ne, nisam ranije leteo. To je prvi put što letim sa ovakvim avionom. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ο αρχηγός μου έδωσε την ευκαιρία για αυτή την πτήση. Ne, veoma mi je drago, posebno mi je drago što je načelnik dao meni ovakvu priliku. Και σίγουρα ήταν μια από τις καλύτερες εμπειρίες της ζωής μου ως πιλότος. I u svakom slučaju radi se o jednom od najboljih mojih iskustava u životu kao pilot. Εντυπωσιάστηκα και από τις σχεστικές ικανότητες του αρχηγού. Ja sam impresioniran i sposobnostima gospodina načelnika u letu, και από τις ικανότητες του αεροπλάνου. a takođe i mogućnostima i sposobnostima samog aviona. Πιστεύω ότι η Ιουγκοσλάβικη αεροπορία κάνει μια πολύ καλή χρήση αυτών των αεροσκαφών. Ja verujem da je Jugoslovensko ratno vazduhoplovstvo koristi na najbolji način ove avione. Και γι' αυτό θα ήθελα να συγχαρώ τον αρχηγό της αεροπορίας. Zato želim da čestitam načelniku ratnog vazduhoplovstva. Prvi put ste u posjeti Saveznoj Republici Jugoslaviji i njenim oružanim snagama. Kakve utiske nosite o posjetu?
Θα πω αυτό που είπα και χθες, ότι χαίρομαι ιδιαίτερα. Οι εντυπώσεις μου είναι εξαίρετες και πιστεύω ότι στα πλαίσια αυτών των επισκέψεων θα έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε και απόψεις και να vελtijosουμε τον τομέα της συνεργασίας. Ja ću ponoviti ono što sam rekao i juče. Dolazim po prvi put. Moji utisci su izvrsni i čini mi se da će ova poseta pružiti nama priliku da izvršimo razmenu mišljenja po svim pitanjima od zajedničkog interesa. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Hvala na... Gospodine generale, bili ste u ulozi instruktora letenja. Recite nam nešto o letu, samo kakvi su meteorološki uslovi bili i kako je pilotirao vaš kolega. Sumaglica je jaka. Ja sam impresioniran što je moj kolega prvi komandant stranog ratnog vazduhoplovstva koji je poželeo da leti na ovom avionu i koji je izvršio let. Vidi se da se radi o vrlo iskusnom pilotu koji može da u vrlo kratkom vremenu poleti. Hvala vam najljepše. Članovi grčke delegacije sa velikom pažnjom i zanimanjem razgledali su avion domaće proizvodnje Super Galeb. Posjetila je i raketnu jedinicu protivvazdušne odbrane kojom komanduje potpukovnik Miroslav Lazović. Gosti su obišli vatreni položaj ove jedinice i sa velikom pažnjom posmatrali jednu vežbu koju u okviru obuke izvode raketne jedinice. Raketaši su kao i uvek pokazali zavidan nivo obučenosti i borbene spremnosti.